pozovite mađioničara ili zeku peku na vašu proslavu, jer to je jedna od onih stvari koje vam djeca nikada neće zaboraviti. Dobro večer, pravi naši igrači. Kako ste večeras? Večeras sam ponovo s vama ja, Dobra Vila, i nadam se da ćemo se opet igrati i osvojiti puno lijepih nagrada. Idemo vidjeti kakve su nam nagrade večeras. Imamo jedan lijepi sat od Hypo Alpe Adria banke, ali vjerujem da to sve već znate jer ste svi već igrali s nama. Onda uskršnja košarica sa puno finih stvari. Imamo flips, kubete, čungalungu, svašta zanimljivo. Znači vrijedi se igrati sa nama. Zovite nas. Naši brojevi su 203 444 203 666. Nadam se da imamo uskoro jedan poziv. Super su nagrade, morate zvati. Halo, halo.